Sarang le silcharing karel tantur Indian Railway Minister pu Ashwini Vaishno ina vailiam. Home Minister pu ke sabdang at chuan digle fel takin police kan na le don chalai te lawin ring ro uate. India le Canada chuan Indian National Security Advisor Ajit Dovalatel na Ottawa high level meeting na ini nuwa liaison officer ruat le work plan in sem mga ven himna le dan keng ko tu te tho ho na thuk zo ka kalpui an remti. Tesla billionaire Elon Musk son sex trafficker thito Jeffrey Epstein a victim 2 point mala an chunga thil ti sual tu te ping soi chu an tumani chuan legal cost pe ka tum Runmawi TV thlir tu te chbai ule Anggu Ralte kani a Chanchinthar kim changzokin ilo thlir chun zamangu Sairang le silchar in karel tlan tur Union Railway Minister pu Ashwini Vaishno ina vailiam Voin chunda som pathi khan Sairang rail station a Chief Minister Pulal dom hovin Sairang le silchar in car rail service tur vailiam na inkhom na ini a Union Railway Minister pu Ashwini Vaishno chuan online in rail service tur hi availiam ane Sairang to silchar rail service tur hi number 05679 ni in kar khata voinga akal thinang Chief Minister Pulal do ma chuan thu toi soin Prime Minister Narendra Modi mathli ro pui tak mai India mar chakte ma sona tura abeina kong khat in kalpo na tha kan nei theni tura sumtam tak arwa manawanga hetiang ma sona ro pui tak kan mu hi Prime Minister Modi ji chunga po kan hlom hleni ati pudu chuan silchar hi Chatham state ko pui pakhat ani saklia meilova man changa Mizoram in ele bar kan chok lu na khopui poimo takani a kan state sokar policy hand holding scheme tan po herel service si atangkai ngai ga be seti Chief Minister hi Minister Pani B.Vanlalchhanchhuahi Professor Lanilo Mapaka he station of Nalai BL2 Aizol West 1 BL2 Advisor to Chief Minister Finance Puti B. Silven Chungaten Anjoy Omane Home Minister Puke sabda kan chuan digle fel takin police kan le don chalai te lawin ring ro uati Voin chomada som pakhat khan set PM chuan an party office a chuin khom mangin thu soi tu puke sabda nga Home Minister chuan kumsang ni som hile pakhat atangin kumtin police boral zat chuang anom thina kumtin mi za som nga vel bor pension anom zia bok post ruak sangli zaruk somruk le phoruka ombeka tuna hian training mek mi zani som nga anoma financial year thara police ni lak belle tumani ama police kan lak danang bok khan dik takin kan le dona chalai te lawin ring ro uati a kumsang ni som hile panga kha police chuan fitness war kuma kan manga kumsang ni som hile poruk hi discipline war kuma kan puang vele thung police a chuan posting du na mun di la velova ahun taka le ahmun dik taka engkim ti vek tumani ati Indian PM Minister chuan district headquarters tiamin urban town som hile poriat kan vil meka heng khuwa zongsong hi tlang chhip le tlang panga omvek ni in kan zawai boina chu leimin ani leimin tur lakha inven dan thaber chu tuiluan kor thatak siamani a development in safety kan boi pui masak photangai khochhung leiche ti dam tum photani a kumkal meka storm drain fund khor zale pali kan puka kumtharatan sumdil bel mekani bok kumthumte aliam chuan heng khwa zongsong hi siam that thei kanin be se ti a khopui chung kong siam mek le aram chua san chung chang soin vantlang ta na changkai siam ani dona azau the ang ber mun chinga siam kan tuma azau the ang ber kong pui siam kan tuma kan tual chai na beralam wala po phul thar thachi pha tumani angil the ang ber zelin lamlian meter som pali zau sial tumani a dak in puya changa saron veng pan na kong meter sari azau le tumani parking lot lian motor sang chuang da theina turte convention center mi sang li chuang le na turwa me kane bok bazar bung ko na Aizol Square Island siam tumani a Assam Rifle Mandir po zau zo khala hekin kong sial ni nga achunga public park siam tumani heng mason na rural din kan tumme ka hian sokar thop tur le thopui thei tur AMC kan mamoni ti Home Minister puke sabdanga chon health department an chang le a tuna hian ruang sang khajariat somriat le pariat phurnan sokar in chengve bel chani aseng klingchep to a max noya damlo mi sing sari sang kwa zariat somha le paruk enkol nan chengve bel chaza som le paruk point pali bial sento ni tuna hian pek chwa mai thei turin chengve bel chakwa point pakwa pe felani le to bok damlo te tlukin Empanel Hospital te an lo mani atibok bong konveng aizola puarlal umpuya building kong ana dor panhi chu in chomada som le chan vevel khana ka nga dor bungrua cheng nuai som sari huwa kang nia hriatani
dor kang te hi puke vanal zual aram south dor plastic lam zor na le pulal shiat puya Falkland dor pui pharmacy te ni in puke vanal zual dor bungrua cheng nuai somli manvel kangin pulal shiat puya dor bungrua cheng nuai som thu manvel kang nia thu don ani dor kan chan hi karen kal sual wang nia shiat ani a fire and emergency services lamten rang takin an chela abul vela building te kang kai lovin chunda so pani vel khan chel mi ani Mizoram district Chanchinthar avoin khan kang mei ven hapta fear prevention week sang ni somni le paruk man chan ani aizola chuan Aitea auditorium minikoa environment forest and climate change minister pul than sangan he hapta hi ahonga forest minister chuan kumina kang mei ven hapta thu pui chu nungcha tin reng chena le tui thiang hlimin petu ram ngote kang mei laka veng himro ti ani thua soya kang mei ven hapta chu bi puin kang mei laka film khurna chang an chia thar le na turatante warle zola invena kalpui ani theina turatante a malak na ani thua soi waimel environmental NGO ten ramngo ven himna konga sokar an tho puina lom thu soin tho ho na tha nei pui zela forest minister chuan asombok kangmi ven hapta hian February ni som pathum thlenga odona kangmi ven konga mala tha khwate loman pek ani dona huan emo leipui emo atana mi malaram wa te chu merge ninga ralma hal turati ni in khotlang cheram nei tu te chu merge ni som pangaral ma a hal turati anni a lengpui le a che vela lo hal tur te chu tlailam thlo theina thlok chuak le chumnu hnung ber hulama chau hal turati anni bok ane December ni somthum sang ni somni le panga adin Mizoram Entrepreneurs Chamber MEC in Merge somni le pasari sang ni somni le paruka Mizoram Entrepreneurs Conference na antum thuan soi MEC conference a hian entrepreneur zong tel turin soma thlathum dana entrepreneurship clinic le workshop networking session nei chin antum thuan soibok MEC chuan Mizoram Sokara department Chanchinthar economic development policy le ro man siamani donin entrepreneur te tel ve chin turin sokar ngena heian sokar malak na ati chakan be sei thuan soi an pol chu private sector lama changa sokar tha ti chak tura din ani thuan soya kongchang chang sokar malak na tura andu te an soibok MEC a hian chairman pu Joseph L. Ralte MFP RTC ni in silpek liana Woodland Group 2 Vice Chairman ani a Dr. Vanlalmawii Ebenezer Medical Center chu Secretary ni in Treasurer L.Chhakchhuak Ralte Rosic Herbals and Cosmetics le Information Secretary L.Chhakchhuak Zo Global Sabaka Executive Member som pakhat anombok Municipal Hospital in Kolkata a notice media conclave an buat siya Marchak State panga changin chansin bumi som pakhatan tel Northeast Media Conclave a hian Mizoram changin MJ General Secretary K. Thanpara ex officio Vanlalmawii member PC zone in Tluangite antela Municipal Hospital ho tu te chuan Marchak State changchanga zugle muamba ka ele inawangin cancer tamnia an chia thu an soya robotic surgery anti na sato thu soin cancer enkol na lama an ngai poimo thu le an thatok thu te cardiology thuak lam neurology ru kal chuap lam le pumle ri lama te po Dr. Chatak an nei thu an soibok Municipal Hospitals Broadway ho tu te chuan Marchak mi te an ngai poimo thu soin Northeast mi te eidu zong an chodu zong an ngai tua sak thei ni in an soya a nursing staff zinga za som rugvel chu Marchak mi ni in an soi Municipal Hospital hian India ram khopui somni le palia damdo in somni le pakwa an nei meka an hmunpui chu Bengaluru a omin Kolkata bi ka hian damdo in panga an nei ane Mizoram Sokal chuan sumdong ten kun thok tu te so thing an leina tur hiam bera bituk te chuwa in khan an ennon February ni atang ni sari sang ni somni le paruk chunga sokarin so thing man wholesale rate siam te hi cheng somli changa somli le panga inkar ni in sumdong zinga sokarin so thing man hiam ber tura abituk anga leingam an omlovani Runmawi news 2 don danin February ni atang ni sari sang ni somni le paruk chunga ta na sumdong ten kun thok tu te so thing an lei sakna tur man ret hiam berata na sokarin abituk te chu voin chundar khat khan sokar ho tu ten an ennon sumdong ten so thing an leina tur zat sokarin abituk nan hian Silguria so thing man zat le Silguria so thing phur thlenna man zat chu sokarin a mangbera
nimin khan Siliguri ya so thing ke chi khat cheng som nga le pariat ni in tuna hian so thing ke chi khat cheng ruk cheng sari in chakten Siliguri ya an phuru thlenga sokar chon heng te en chung hian kun thok tu te ta na hlok tur si in aman hiam ber tur abituk ta ani Mizoram sokar chon kumin hian district sang sanga so thing leile thalna hmuna secondary collection center SCC somruk le pali siama sokarwa mandan chuan SCC tina sumdong ten so thing an leina man hiam ber reserve price floor price tur chu India ram hun sang sanga wholesale market rate en chungin kartinemo atul ang zelin abituk don ani February ni atang ni sari sang ni somni le peruk chunga tan Mizoram sokar chuan SCC somruk le palia sumdong ten so thing an leina man hiam ber tur abituka sokar bituk anga so thing man chu asang ber ke chi khacheng somli le panga ni in aniam ber chu ke chi khacheng somli ani laboratory ya en fi ani nuwa so thing quality chale chemical tel lova en kol organic te chu amana sang bi ka entry point wiring te atanga SSC hadzong point so thing mana hian ngong anei bok Siha District BJP chuan for in Khan BJP party office union budget sang ni somni le peruk sang ni somni le pasari Mizoram mason na an soi ho MADC executive member pu beramo sile chuan thuthar theder tu te an kom na union budget thara masona tam tak om don an ti a heng masona zinga hian Mizoram chantur sumpo apun be sei ani ti soin budget chuan India inkum sang ni somni le pasari a ram mason ni atumna lam a hoi ti a soya budget pungtur chuan masona thajok athlen an be sei thu a soi BJP secretary putiti Babie khai chuan budget chu mitin tan duan ani angin khopui le thingtlang mason rual khai zo ka aum theina tura duan ani atia mar chakil khora po masona athlen be sei ni ti soin autonomous home chung om te po masona tura ruwa manna an telve ti a soibok Champhai district MJ in Champhaya Polytechnic le ATI om turati building le thil dang fel to puithlin thoi theina tura malak pui turin MLA Dr. Arl Thanglia an ngen Champhai district MJ member te le MLA hi tukin khan Champhai circuit house sa aning koma Champhai MJA chuan selling to so Hlutea national highway cheto po an ngei mo thu an chilbok Champhaya higher secondary school pakhat chawom thu le pakhatal nei bel phu anin ti thu po Champhai MJA chuan an soya Keilung lia tui khur chu Champhai khomong lam omani wangin fulaya bol ho dan na tur siam chulan ti thule Champhai khu chunga pam chho turam halak pui tura andu thu te lo thlanin Champhai greater water supply scheme po omzenei le atakati hlotlin ni se andu thu te MLA chu an lo chilbok Dr. Arl Thanglia na chuan Champhai MJA ten an be se anga a thei na mun apia nga a thei ang anga thei to palo chwa pui tur thu Champhai district MJ member te chu a chhil ani MPCC General Secretary Puro Sem Hetan Mizoun Ham Invena Turle, Dam Kutswana Tur ngay to Angay to Heti Asoi, MC Corporator Nebok Puro Sem Hetatuan, Secularism to India Ramdan Puya Om Tainatura, India Rama, Church Father Ten Reitak and Nor Nua, 42 Constitution Amendment Congress in Athunani to Asoya, Secularism to Anghing Chan Nia Soin, India Ram Constitution at Changapay Tumin BJP in Ma, and Lamek Nina Soi, Puro Sem Hetatuan India Hi India Tiaming for Ani Main, Christian na aron luto tiin, BJP tehian India hi anitinay 2 Hindu le Sindhu ti chongkam hi Persia chongani Anjo Bul Mahenjo Daro hi Pakistan na omani ati BJP tehian kaini Christian tehi foreign sa kuwa minito suse, Hindu po foreign sa kuwa tawani atibok, Congress in nga chanchu Christian niya soin at irachang Christian ten India chanaturin na antok ngar ni na soya BJP chuan kumsang ni somli le pasare India kumzalom na secularism paya Hindu sa khuwa India nimphum vek antum ni in asoibok MNF advisor puti si pa chungan ZPM minister le wakar ten so karkal to mo pulo chu anthiam lo mo phurna langam lo omdane ne ti na soi puti si pa chunga chuan kan kong pui te hi mitam takin ZPM so kar sum soi chwa changa siam emoti anom chin ti in MNF so kar ma sa aizol to tenzol road siam tu company chalo tak tak kha MNF so kar kha na bana cheng veibel che somli le pathum point pali pakwan choi tira bengada Babie sa somkuwa point paruk bial alo pungta chu ZPM sokara hian alo chuak ta tuna kan kong puisi am na hi MNF sokar hoi senale thorim na ra ani ati
MNF advisor chuan Chief Minister chuan portfolio anei don lo an ti a tunai hian kan Chief Minister hian budget atangin za zela somthum le pali point panga pasari achanga Minister te chanbel khom chu za somthum point pariat parukani thunga ti a kan Chief Minister hian Minister pariat te ain za pathum point pasari pariatin achang tamani atibok LPG le POL report ilo thlir chun zamang u inrin zingdar kwa le vo in zingdar kwa inkara LPG cylinder sangriat somni le patni in vareng te supply check gate apal tlanga vareng te supply check gate atanga thudon danin POL kiloliter zanga somruk le paruk Mizoram chunga phurulu anibok vo in khochin ithlir chun zamang State Meteorological Center Directorate of Science and Technology in Mizoram State Meteorological Center aizola changa meteorological data athin chi adanin vo in hian ruatla umlova temperature alum lai berin degree Celsius somni le pali ani a avo lai berin degree Celsius som pali ani humidity chu an hiam lai berin za somli ani a asan lai berin za somnga ani naktu ka Mizoram puma khwa athat ring ani Mizoram pon lam chanchin ilo thlir chun chamang u pathiani February ni riat khan outer Delhi ya piragar hi flyover service lane bula kar chunga mi pathum thiam mu anni ti police chuan an soi chui chena masaber chuan ma ni inti hlumna thu buai ni thu tar lang pathiani jing khan Delhi khopui pon lama piragar hi flyover a ruang pathum mi papan hi le meichia pakhat mone investigation masaber chuan ma ni inti hlumna thu buai ani thu tar lang Deputy Commissioner of Police Outer District Sachin Sharma chuan ANI nena asoi thizing a hian mi pa pahnih le hmeichhia pakhat antela an pahnih hi Randir Kumsomsari le paruk Naresh Singh Kumsomli le pasari le Lakshmi Devi Kumsomli te anne police chuan kar hi thizinga pakhat ta ni thuan soi police soidanin tlaidar level khan kar pakhat ruang pathum omna chungchanga kolandonga anzinga pakhat ma anbiak theilova preliminary investigation nei zo official te chuan chipchiar taka chui chian ani lai hian thorum thona thil a thlenglo ni in alang antia hetu boy hi mani inti hlumna ang meina lang ma se thina thlen tu din hun chia chian tumin chipchiar taka chui chian me kan ti in police officer pakhat chuan a soi India le Canada chuan Indian National Security Advisor Ajit Doval telna Ottawa a high level meeting nei ani hnuwa license officer ruat le work plan in sem hanga ven himna le dangkeng ko tu te tho ho na thuk zoka kalpui anremti February ni rukle ni sari sang ni somni le peruka in biak na hinai ni a tunhaya khalistani extremist thilti chungchanga ngai tuana le ramdang inrol nia pu na chu fein ram pahni te inzom na chhalo tak siam thattumna ani February ni sari khan Doval hian Canada Prime Minister Deputy Clerk le National Security and Intelligence Advisor Natalie Jones chu amua he meeting hiram pahni te inkara security dialogue nei thinzinga atelani India Ministry of External Affairs MEA in Tarlan danin ram pahni te hian anram le mi puite himna thlop tura malak na sanga mason na chu an pomani thilpoimo tak chu tharum thona manga extremist pol te hian Canada sarkar thopna andong lauti anpom ane hei hian khalistani extremist chungchanga India in hunrei tak ngai tuana anei to te asukiang ni in alanga Canada hian India laka nor huai hot ani to a tunma in India diplomat po anvo to bok official te chuan ramven himna le dankeng ko chungchanga ram pahni te tho ho na kei shuaina tur le apoimo bera practical collaboration siam theina tur share work plan siam an remti ani ramtin te chuan an agency sang ten na thona inzomna an siam thathainan security le law enforcement license officer an din ti an soibok hemalak na hian rampani in biak po na ti changthun na kong apuido na Canada le India in an ngai poimo tur thil dan lavarui hlo abik takin fentanyl precursors le transnational organized criminal network ta chungchanga ahun tak information in sem theina asiam sakdon ani ati ama February ni rukhan Ajit Doval chuan Canada Minister for Public Safety Gary Ananda Sakari amua anram le mi puite himna thlop tur malak na sanga Canada le India in mason na annei chu anpomti asoibok Tesla billionaire Elon Musk chuan sex trafficker thito Jeffrey Epstein a victim 2.in mala a anchunga thilti swal tu ta hming soi chu antumani chuan legal cost supe katum hei Super Bowl advertisement a victim te tarlan anni nuati chu ani Musk chuan thudik soi tu le chutianga ati awanga thu boy siam sakani chuan anin vena tur ka pe angati Elon Musk nge po Epstein li sai hian langsar he a
abstain files ti chuan an hung ber hma in mas hian abstain files ti chua hi nasa takin alo soi to ani abstain hian voi tam tak a thlir kar tlo turin angen to ni in a soi mase file ti chu ani rual hian Alon Molson Waldesperti atana abstain island tlo atum tlat lai po a oma chutiang thil thleng pakhat chu abstain chuan Ghislaine Maxwell chu he thil hi machon turin angen ani UN rel na apalai theina chungchanga Myanmar UN ambassador ni mek u kho mohan le sepei ho tu ber min ong hlang te thu sai ein kal Myanmar UN ambassador u kho mohan chuan NUG in kumtin UN member ramten UN office at holom an phut chu ape chuak zel ti asoi lain sepei ho tu ber min ong hlang ero chuan UN palai tan NUG an tlin to lo thu asoi ve thung ambassador chuan Myanmar in UN hena apek tur US Runmawi thum chuang apeto ti soin Myanmar palai te hian UN a kumsa ni somni le paruk thleng vo thak theina an nei chun zom zel don ti asoya United Nations sa Myanmar Permanent Mission omna hian revolution hi na satakina puya Myanmar military pol te that lo ziale thudik lo an thelu theina tur aveng theini in soibok heti mek lain sa pe ho tu bermin onglang chuan ambassador u kho mohan an UN na phatsana UN General Assembly political station to soi theina dikna a hlawani ti in a soi ve thunga mi poimo te panni thu soi in kalawang hian mi puite angai dana phir le ani Myanmar chu kumsang ni somni le panga chunga khovela opium thar chuak tamber ram ani United Nations Office on Drugs and Crime UNODC in Myanmar opium survey sangni somni le panga report ati chu angin kumsang ni somni le panga chung khan Myanmar chu khovela opium thar chuak tamber ram ani a opium chinam mun po kumsang ni somni le palikum ain zazela som pasarina pungti atar lang Myanmar opium chinam mun hi kumsang ni somni le palia hectare singli sanga zani ani lain kumsang ni somni le panga chuan hectare singa sang thum za a chawa za zela som pasar in apungani Shan State Chimlam Chin State le Saking region te opium china hi apung de sa zuala metric ton sang khat som zet thar chuak tura chudani hetiang ruil ho siam chua vordar le amang tu tam tak an omchan hi Myanmaram chung buaina thleng nen hian ain zom tlata sumle pai din hun chiat na le thilman sang tu ka wangin lo nei tu tam takin an chung ko khosakna na eizon na beratan opium hi an ching ta berti report chuan atar lang bokane khati zong kha tun chuma Chanchinthar kan ti chwa thei chu ani